kwinjira mu mitima y'abantu namwe nibaza n'ibikiritigeze kinjira mu mitima y'abantu iko n'ibanga ry'Imana nanjye ntabyonzi ariko uko biri kose birahari Imana yarabitegura Imana yabiteguriye abayikunda abampendao Namukanya n'indero yabo mwisi namukanya n'indero y'abatungu boguha namukanya n'indero ubuhambane yoguha ariho ubuhambane yatubikira indero haleluya ikirindero imenyekana ko ikonekana kujulikana indero ariko mubakira nziza sinzu y'Imana hariho indero babura icyuma babura intebe abakora isomo cyiza Haringero reka musabara mu bantu bazabana indero bikomeye cyane muri Pantase cyangwa mu mashendero muri Pantase kugira ikibanza cya mbere kuko twahisemo kwemera Imana tugafata ikibanza cya mbere Imana nkorera Imana y'amahoro Imana yo mwijuru Imana yadomye Imana yahamagara itanga ingero kubari Pantase bane bari kubari Pantase Yesu abahumugisha Yesu ari ingero nayo mali bariko baratugurira amazi icyo gituma senga ijoro n'umurango nuko nziko hari ingero kwa maana pako bali nuko nziko hari ingero akana jo nuko nziko hari ingero yatabariyo no bihema yatari byo bivamo Yesu we kukorera Imana birarusha biraruhisha birababaza bisonzesha birarusha ariko kubera nziko hari ingero kasana jo pako bali Bwana tusaidie. Kumama kwa kwa kukundugu hapa bunda ugatunga imbere ibintu bishejeta cyamaranga tandukanye bona bariko barafatwa bashigwa hano mu kibanza cyiza n'abazimana ngo mana bigarije Imana irabara ngo bajya baranga batokwambika mu baranga Hallelujah. Amen. Tukabapiringero niko naambia malipo. Ngami Yesu atusaidie. Bali tugireleza Bwana tendee vema. Tusome kandi birimba uko ari 12 ndiyo byari maragarita 12 ikirimba kimwe cubakishijwe maragarita imwe bityo ibi ikirimba eti ikirimba ni ikintu gani miji au falme kukirimba katika hari birimba hazoba hari birimba 12 hejuru 12 miji 12 umuntu ashika mu kirimba kimwe ahamara igihe aja mu kindi litandukanye ari cyambere ahamara ikindi gihe ashika mu kindi kirimba iyo ni malipo haleluya icyama sapite yale matako aipo kama tatumbili hari birimba Imana yateguriye abantu bayo maye haleluya sanatoe kulu amen kirimba tambere ekulu ya pochi charamo takanda na kigabe milale huko na have nepate kirimba tambiri ekulu ya piano ndabe milale galane simvire ahoda have jamu kirimba ekulu ya tambiri ya taksipi kanato kuifa achiko ni birimba hiyo ni maikulu ya maso yale machide zekaya boy ya matu yale machide zekaya boy hiyo ni ngero imeweka bana bima wana wa Mungu banda ya hepo kwa yari zahabu nziza isa n'ibirahuri bibonerana haleluya haleluya uwo
uwo mugwa hiyo mji ukaja kusambana minota 15 uwo mugwa hiyo mji na ukosa minota 20 dakika 20 umuntu atota mtabiri hovyo ule mwili wa udongo unaenda kusini unaiba ukasamba minota 5 sona homba hiyo mji inahuzunisha soma endelea kandi sinabonye urusengero kuri wo kuko umwami Imana ishobora byose na wa mwagazi hamwe na Yesu ari wo rusengero rwawo abo ni bo rusengero rwawo bangana kandi wa mugwa nurinda kwakirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi na matara y'amashanyarazi hakuna umeme umva hiyo migwa hiyo miji haleluya amen hiyo milimba hiyo miji ya mbinguni kazuba libayo hakuna jua matara ayo matara umeme huyu na kwezi hakuna mwezi hakuna jua hapana ukila tangono hamoneshwa ni none hameze kupanangazwa ni matara bona kuna kazuba kuna kwezi hakuna mwezi soma umbe endelea kusoma kwa Bwana ariko buwakira angazia haleluya huyo Mungu atuwabarira huyo mji tunamatara hakuna umeme barero sikia jamasi yale kigeze haya waiko amatara wanayabona amatara umeme muona izuba wanalibona jua umeona kwezi warakubona kwezi umeona ariko uwo mugwa hiyo mji ibihabonesha yenye na kiza kimana gusa kiza kimana gusa ingeni manisa bisikamo umuco wakiwa mugwa uji ukiza kwima utukufu wa Bwana ukiza kwima utukufu wa Bwana gakiraho abantu njona angazia imana ingeni sahonye kile Mungu anafanya uchuchuba amazi apakumene nuru ukiza kwima niko kuboneshereza ona mulikia amatara hakuna kazuba hakuna jua ukiza lakini utukufu niko kuboneshereza ona angazia hapo yale macho hajawahi kuona Pascal wewe Pascal jaribu kupigana vita utukufu wa Bwana wewe fikiri nuru yako hiyo nuru tu angazia dunia hiyo hajawahi kusikia ibitigeze byinjira umutima w'umwana wawe bibikiwe wale abakundima wampendao haleluya iyo turiko turaririmba kama tuko naimba mbegu rukundo w'Imana yacu koruharu seranguriza usumbukwezi usumbizuba mbere bikuzimu haleluya kwatumye Yesa zambisia dushi hinduha turu ure lena wama na wichangazi watumye samaki lena urukundo kw'Imana rusumbukwezi unazidi mwezi kubonesha kwa maana mwezi rusumba izuba kubera izuba ribonesha kwa maana inaangazia dunia hiyo upendo kubera aribwo bwiza hiyo ndio utukufu umuntu iyo gukunda kama mtu anakupenda avuga ngo ni mwiza anasema ni mzuri ibintu byiza biva mu rukundo Imana urukundo yadukunze nibwo rubonesha unaangazia urukundo n'umuco urukundo n'umuco wanga nuru oya naryohewe cyane kumbe nta matara bayo kumbe nta kwezi kubayo hakuna mwezi kumbe nta mashaka nta zuba ribayo hakuna chuo nta nyenyeri ribayo hakuna nyota ubwiza bw'Imana utukufu wa nibwo bubonesha aho hantu unaangazia hapo Yesu Bwana ufike nisa ufike nisa ufike Imana isa ufike Imana isa ahigeze n'umuco amefika nuru yonye nirata ikaboneshereza aho mwijuru anaangazia hapo ufike Imana isa sikiaje kusimama ufike Imana isa Mungu itani roho usikere amen ufike
Imana niyo matara niyo izoba umuco ubwiza bwayo buzoboneshereza abantu ahantu izoba ibyagiye isi yose izobona gusumba amatara ibone gusumba izuba ibone gusumba ukwezi ubwiza bw'Imana utukufu wa Bwana Yesu Bwana